It is highly for you to see Criss Waddle reacting to some allegations leveled against him on the internet. On yes, I want time, yes, but wait there. Don't know Afro-LING. Criss Waddle saw Bekasa. Gabriel Baron, any a chain of engaging international money fraud. Morocco, Casablanca, Mohammed International Airport. Are there chain Ajagurajah, F00LING, Criss Waddle in? I'm a Criss Waddle, Abertin, and I reply to Ajagurajah. I'm Avraham Moshe, so no. Abetu to be Eddie Amane Ajagurajah. Muharam as who's Eddie Nepos, baby, mu. I'm what I say. I have PENYAH blocking the best one say any demo. Over like if you are a bros button, some back in the key verification and connectors up the time to the wild and mammy, our comment section. Obasoa. Not your first on your bash and I can for Nala money send up and the above. Who are USA or UK open those in this car edible fee. Nala forces in promo code the PENYAH TV. If I send this car every fee. Now bet you a cool $20. What they are chow free me hold on to because you are a member of the PENYAH Blog Media family. Watch out $20. Pay winner open the air nala and obia you used to be now let's go to the conversation. 4th and Twitter, it was Friday, 12 June 2026. And I said Gabriel Baron, you know, ya channel, Morocco, Casablanca, that is Mohammed V International Airport. Nina say FBI for Anna Abana Aquachino for engaging in international money fraud. And before Friday in Ukraine, near declared wanted and fugitive by the Department of Justice. As I got to Interpol red notice eso. I say we name Biano or a fugitive or be a huna yet channel at the nearest police officers. Yabagajeno. As I he was a fugitive. But the train too quite a call. Morocco Montreal Casablanca Hona secret officer say who say I'll call one year Gabriel Baron 1 year when they wanted a fugitive na and omuano. Now almost no and a buy news anymore. I dare Saturday. I know D for Kablasam, Ajagurajah. I saw TikTok live. Now I know penny for say Chiramuyon coming to Subai. And I know my one tackras any two boom. 80 Ajagurajah Chiramu say, Sir Criss Waddle are down for any Gabriel Baron. Now say ya change Gabriel Baron say one engaging international money fraud they are near to his knowledge, you know. Criss Waddle who bet him out boom, ain't all day. You know what the logic about that is some prophecy be. Emo be can say oh, who say from body buffer. Criss Waddle ho na Criss Waddle ento na ntwe mienu enfamra na wonfanya ade bi ma no kache Criss Waddle so di fo Ajagurajah hwehwe no e pada chomi nim ni da Criss Waddle musician kache Criss Waddle say ensuboni ni mframaboni bi boba e pada chow on frame. I repeat again. What will you Criss Waddle? Catch Criss Waddle say, and from a bonibi, and in subonibi, bofra bochileba, with Srano, one frame. Miss I repeated you. What will you Criss Waddle? Catches what the for Ajagurajah so power show. On frano. One bramin and Chiamianu pet. Nami fanya the enfamano. And from a bonibi. Boba. Yamecano. Emma, something when Ajagurajah Kayano. That day now, Avraham Moshe ever reply no. A very long week. Edi amakwa binesi ama ene Ajagurajah movement for. My ya DB na adi amaye no me ame be ka kire mo. Ye nua kwa binesi ama echo live. Ena osi wo hia Criss Waddle, o hia Criss Waddle pa na wo a wonim Waddle no wo sraw bo Criss Waddle amane. Evidence no eni. Kache Criss Waddle so di fo Ajagurajah hwehwe no. E pada chomi nim ni da. Criss Waddle musician. Kache Criss Waddle say ensuboni ni mframaboni bi boba. E panacho on frame. I repeat again. What will you Criss Waddle? Kache Criss Waddle say enframaboni bi. Eni nsuboni bi. Bofra bochileba. With Srano. One frame. May I repeat it you? What will you Criss Waddle?
Catches what the for Ajagurajah so power show. Unfriend. One bram in the gym, pet. Nami fanya the enfamano. And from a bonny bee. Boba. I was your fonty. Young Cabinet Yama, a castle with Criss Waddle number, a moody penny nipa. Me work Criss Waddle number, and me the video no, SND chat and a dagonti, me cobo Waddle man, yes, say, will message Aqua Kudi Cabinet Yamaho, Nipen nipa. Cabinet Yamade. Quabanade. Criss Waddle say watchana, who better than ka. Wakoko post to us, the snap was at Twitter. Wako post to say, who better than ka watchana Monday. Why? Aha, yes, Ramwa. Omo ya munyo mu vision. And omo amude settings. Eku hu omo. Omo somo ya manfo ma. Omo we nuanom. Omo wadofo. Waddle ankasa ne din ye dada. Hwe de wasan de abeka ho se emframa bi bo bofi aburuchire. Enti wo pe nentwie nie no kwabene siama. Nentwie na wo hia ana bibi na wehunu. Wo de oyo obi a woni munyansa mpo a. Nipa bebreba woni momu. Onya Waddle number wo baby apo ene Waddle nka ne back door o dia sabe se we jimi mpo na be ka ne wo bedwemu a ye bisa na ntwie ka ho ye sensre na ntwie mienu kwa brada nsem nyina wo Waddle ba ena mo beti obi a woni munyansa bi anim se we eye settings dia Waddle post ye nani ye nua Waddle eti asem no post ya okomeki ye no post no eni or say, hey, this country, unless matter no come, Monday, the TikTok here go sweet. And what they'll say, Monday, TikTok, yet de papa. Tell your couple see, no. Catch Criss Waddle so deep for Ajagurajah, no. The Panacho minimita. Criss Waddle musician. Catch Criss Waddle say, catch it. And you watch now, yeah, you ever see Criss Waddle, Jordi Beba. Eri akwa kwabiresi ama ene emframa bone a ebofri abrochire ebano ja o comment wase ho nipa da se ni wunya ne ma miensa ubatutu wa namon yi ubehwe wo nya misum yi wasua nyansa na wagya ijimi. Thank you. That's it. But Bobo Wanda can say they train Criss Waddle ever be reply. Now you know Criss Waddle Obia, as I said earlier. On the say see Obia can say for no Obia are making some allegations level against him say or your fraud, or your money, money crime, money laundering. Sa name and I want time reply. But and some of the Ajagurajah abekano, a serious case, ain't no Criss Waddle aba life. Aba reply. In fact, we any same one Criss Waddle. Catch Ajagurajah. I see what I was saying. 19 minutes 40 seconds video. Sorry, audio. So what should I be no so that I near change bro no 102 led to me so me arrest. And I'm saying, oh. Yankopon de o reveal it to redeem into no kan mebo ho pai into ono kwa Ajagurajah sorry and o catch Ajagurajah say da ya wasuni and Ajagurajah send no voice note met me about voice me woni ma be me phone so met me about voice note na kire musisi e bi Ajagurajah kwa ba be kase me boa better be chen say me woni ma be bria na me mpese me kan wasama me mpese me de ba be tuja cause e ne djuma no e aya say but me mbo bibi kakra say me and I mean forget it ana and I mean okay, we are member. In the voice note, we na Ajagurajah de send nipa no. Criss Waddle from say. Criss Waddle from say what? Criss Waddle from say. The best mo tia say ni say. Nipa no so da ye no. Na sorry okọ Ajagurajah sorry into Ajagurajah sorry ba. And of sending voice note to Ajagurajah say, da ya wasuni na Ajagurajah hwim say eyampa na Ajagurajah ka kire ne say ono kwa wonya vision bi wo me ho na vision no onya ye no na obi na e poison me enti wakan de o ma menye de me mfre no ti omo send me voice note say Ajagurajah which is the voice note me bo kire musisi ano and I'm say o mo baby enti no o ma me few minutes na friend about the next few minutes no Ajagurajah call online akwakoye video say Criss Waddle from Sisia Criss Waddle from Sisia na from aboni bi efi abrochire ba na de enti me hu ade na me forward man nipa ne say Ajagurajah say me a wo ka kire me say wako ka kire ne say waso dae no ono no di kan ka kire obibi say ana say no say no ono mum no ko ka kire ne say waso dae no won hwe say yampa na but Ajagurajah ka kire ne say ono anya vision bi say obi a poison me namfo no ba kwa poison me nti ono so abeka we die onya de on friend on ma me friend na one me nkasa
Enti minim the reason why in Ajagurajah you would make a video and say from a bonny beef ya bruchiri babe bom. Now from a bonny if ya bruchiri babe bom na poison. A poison ye defia bruchiri ne de bagana. Everybody pa. I don't know how moyesa. Bibi ebesi ogana bia na Criss Waddle na Criss Waddle na Criss Waddle. I don't know moyesa. Eh? Ajagurajah nim de make no. Say unim say me pese me bobodi ba unim say oni penyi bia kasa wotema. A oni me akasa. A wo ka kire penyi ni say oye wadan for emeso wadan for but oye big boy. O ka kire ni say enye de nkofo adwen no. Enye de nkofo adwen no. Na de ewom ni say wo nya vision bi say obi a poison me. Na enye FBI nsemsem. Inti ade na wasa ba betra internet so a wo si yentwa so. Anka yetwa so. A wo san ka say na nyame nipa bube penyi bube. Ajagurajah wo nyinsin mi o. Don't deceive yourself. Memo adwen nya wo say huni say ni me akora bi unyinsin me. Tell me ka say na penyi bube na ena esia ena enye rocket science. Esia enye rocket science. Bibisia enye de na de mu ye no po de say bibibesi. Na de bibia besi ogana bia obi abenya asem bia na Waddle say ende bibibesi. Nti esia eye wo no ama ne si. Ana Nyankopon hu ka kire na otu person kire me say nentwie mienu moja say even say FBI acquired investigation against obi e organ ha say no documents bi ode ba be chidipa na organ ha say a wo nentwie mienu moja no e na be ma document na ira na documents class e your computer so ansa na printing nti say document na ira computer no so de no so be ira na ma mo fa ya dwun di agro ye nya nkora o ye show bia so obi endi ne name obi anya ne lie ma mo ade ne nya say bia ye nkasante ye Jones hwe e betumi define John mama too much respect na me person me disrespect to because you nyame nipa de tie bia nyame adwuma na o ye sunsun adwuma na o e bia me hia mboa bi but salvation we hu sa particular vision we hu obi na aso dae o ye madamfo o ye wasore ba me ne tetema e na wasene me 19 minutes voice note say waso dae say na waka kire e na waka kire nipa ne say wo Ajagurajah ka kire nipa ne say on ma me mfrew e na me say o mi wo baby nti ma me few minutes no I fast akọ internet no so akọ ka say enframa boni bi fi abroche bi ma frama nimbra me mpesa ma bre ogana ha o bibia na wade sisi ma bre me mpesa me ya hwempo hwe aden den ya ne nsida de enti am pesa me kasa asem wi ma kire mu abesi bibia me kire makosi ni say me mpesa bibi besi ebi enne ebi ochina mintumi nka mintumi hu na wa ba be twantro se uhu ye na wo kan ne anya ho hwe we hu hwe when one fa we nikosia we Nyankopon we nyi vision bia ama wo sa particular vision we hu me mpesa me bu pa me a big fan of you me bu pa ya wo mo come T5 inti me ni ma bed ne go me ni mo asori ho the next school set you aso me cause our school ni bi e bia wonya we inti me gene amadi me ni form so but men be chantro men be kase men ni obi nkasa we chire nka kire me say wonya vision say e poisoning na memba internet no so embeka obi da ya we hu enkire se Nyankopon ene de saa da ye na na se saa vision ni ma o menye saa o ko se saa fie panic we na yede menye saa ye wo ye ne mempe because me bu me I don't want to go out of my way to disrespect you or anything mempe saa de no what I say but menye saa nka apology ni kra pon ke twa so ada o fele say we too big so be apologize to me won saa na wadwen ye o and I'm posting e ma on internet no so nti e o say bia ne ma watete ne nya no kra won me a bad boy. Me a stubborn rough. Into no man yet say you are too big to apologize. When you are wrong, you are wrong. When you are wrong, you are wrong. Ominia man can ye. Oh, that's how crowd me number. The brother me no wakasa o phone suda. And I impo uni me number pa. Uni me kwan obe fast wa obenya me number. Into the end na message mama ya eje ko internet no so. At the internet na ho na me take. How many times do I even come online? Oh, me number. Se uni me number mpo a a 5,000 e wo ho a obetumi nya me number sebi ubetumi aye video class say oh me hwehwe Criss Waddle number wa wo ne number bia fa send me wa uni ne number so a wo me so me number na ka kire ne so mfrɛ me kenu anu no but to bet na internet no so now be casting from aboni bi forgetting from an eba forgetting you street no so obi ye na ni mi hu oni obi anim de ko nti obi aya alert obi aya Waddle memo wadwen say ebi ani hu say amafo kwa penda obi anya alert obi aya alert no obi aya Waddle enti member yes o na ba ba bibia ye nim say possible to happen share o na ba ba kire de Nyankopon aka kire na wonim de Nyankopon ne ye ka me Nyankopon akwa apam me Nyankopon yakwa apam
de me ne ka bia no esi ho pepepe ha and me person me sure say I am me to me nya bar arrest and I say me nya bar say institution be ka say hey be na be say na be say ba men claim say yakopon yi ache na ntwe mienu betumi amanako men nye sa ene de me mpene because man ka ho asem na ochina bibi sia o baba be ka say he say me kan na obe challenge me na obeda adam na o yes say nya mpa na nde de simohu na che say free hoko no o ba na obeba obi din say onfa na ntwe system ra kra oni bia na o so kowia because open na hu Waddle de na o kan ya esi o ga say me da nisusu minim de betumi esi ya me to na mo internet na mo ye na Waddle na yenchi Waddle adam mi hu ya na empesa wetumi aye onya medjuma betumi aye osunsum niema me wo sa abu ni ma memfa me ni sa agro hu bibi about me obetumi afrɛ me aka kyem membe try internet so be twa ntro cause I'm telling you say many who na ya we say wa sorry ba ene so daye ene o ka kyerɛ me ene owie no obusa me say me no wo sa na me say ye ene no di hu nkomo ene wo say me mfrɛ which I have the voice note I have your messages with nipa no into say me mfrɛ na me say me frɛ no ba be try internet no so to say you do not know how to reach me na bibi esi ye emergency ntino me nreche onye sa bibi say betumi esi yeni na ya we bibi betumi esi o street boy bi onam Ghana ha kra bia ya we say bibi say betumi esi ato bia cause already in internet no so mo bobodin mo chocho ne ma mo bobodin mo ga se nko fun hu ana na mo ga se hu ana mo ga se ni busuafo enso yo busuafo men yesa we nya me nipa we sunsun sorry sofo e jiudi but a man me control kana kra say oh me na me kra me nya vision bi so obi a poison no e na obi so aka che me so waso da ye bi nti emergency on frame sisi a enchechim cause wo twa santro na me mpene ma wo twa santro no why because me no so ochira bibi betumi esi ochira bibi betumi atu obi a na wa be ka se hu ye na o kan ye na ya mfa ni serious hwe enka nya da ye no kra mpo anka ebi kra anka beji wedding ka bia ne ntwe mienu sa sa ne ntwe no ka dan kokra so beto ama me enti ne se ka ne ntwe mienu de nke nya bibia ne ntwe 5 kra 10 kra nya bibia but when nti akokɔ sere kra me mfamba akokɔ sere agrobe na mbese muni video internet so na obisa me yes ankra ni bia wait me this sane ma ne hwehwom na me nyɛ sa ankra ni bi ye body pa una ni pa obo a yeso ye pese esi ye kra ye mpa ibo no se ensi ne ho ntoyen hwe na nke nwane de dada de ya pe bia akɔhye ye kra pese esi ne ho ntoyen ti den twen de forget it nchwe ne forget it chicken wings kra unya say uwe hu vision bi na de esi a kawantum ibu membe control say hu ye na okan na yanji ndi na nde sintino entino say fi o betumi betumi abeka say president kwa be wu next week onye so de nchwe 10 ba na menya ne hu adwana say president dimrika wa smart security national security for some ndo nchwe 10 da bi me person who say esi a we are all aware say de ekoso internet so de ekoso Ghana bibia betumi ato bia na obi say MPP for eco opposition NDC for but na omo nya aware say the air to chairman wuntumi ni adare ebetumi ato ana betumi ato MPB ana betumi ato omo ayamo aban contract ana say aban appointment omo no omo nim say niam bi say betumi esi ana enye rocket science enye wona aba be train say bibi say ba be si na bibi say betumi esi en ye na nim say enye above the law bibi betumi esi enti no mem me yet say nyankopon yi bibi a kyerɛw hwe onya me awosum na enye different from enye different from media no memo adwen na adawo ebia ye mambe kasa ye nkansem ko fu hu ya din timu nim de hye tirim ba mo bi adwen ye ne se ye na ho sa ye tra dabi ene de me catch you yeah so don't make it look like we are some champion we are champion e wo mo so o ba see now the respect be share o minua mankasa ye internet no so mo fa nche me ka o se nka me frɛ Criss Waddle na mentumi am frɛ no nti me ne be kasa ana asa me ne kra kasa bibia ye okay na nyame penyimu bube na esia na maba be kase na me hu ya nka na sisi akra me nko bia se he dabra me nya akra o if you render an apology ma kwasiampenyi bia and I wish kwasiampenyi do you think I will fall in the bracket of kwasiampenyi oh dear yeah why just me kawasem because me say oh yeah dwuma bi no so ho amfa so ma society no ti me di buo bi ma o ba wo apology ni de wo be kan we chire no say na me na enti se si anya penyimu bi be na nya me nipa bu be na enti no penyimu kasa pa no na wo sa be bie fridge mu say yen hwe nam ne ade adawada upo bi ni na fridge sema na fridge say na obetumi ato upo bi ni na fridge sema
abɛkyerɛ na me wo mu a me na me bɛyɛ saa de no agro mu ni so Ghana apa just say yen kasanti mu fi se saa epokura nsuo togu me ko bi frame sisi aso 1000 Ghana ma me kusi akra me kwakoje nti men nkasa wo ni ntwi nti e ma ni ntwi a wonfanya hwe obere me na me ka cho say wo ni ntwi 1000 ye ma ni ntwi 2000 ka ye ma ni ntwi 5 ana 1 kra kan obeji area kan nti me kyerɛ ni ntwi wo fridge mu fridge papa ben say ni ntwi ni oh senior me be butu do I me cry me feel you no I am ya so one got out here to say it took me days for me to even come out and speak on you because na am ya but me sanju ne ho a mankasa next week ana ochina ana so chirechi ana next year ana eda bia bibi beto me no oba beka say o kan ye ene ya mfa serious enye ni na esi no but me so be say o ti ase say untumi ngai me ye guy man enya de wo kan no say bibi ba beto Waddle enya rocket science o ti ase unti ase so amobi nkyere wase say me say enya rocket science enya far fetched enya ade bia ehu a akoye say ye we de andandwen nti Ajagurajah hu kan ye dadwen ye dadwen ye dadwen hu say hey de omu ye de say hey nsemo ya bawo tinu men nye say we ye so champion bi we are champion wo muso enya me so nkefe oh alinku Criss na me ne nkasa conference call unia minim se video na me say but fache me mfomso obi a ho we me nua ene unu nyi wotema ana say yi na efitema ana say papa kra na otema mate say so wotema enti no e bia see ba me ya apology na nkanche alinku so nkanche me say dae na men kan kire onia oso dae no say dae so bi ba be poison me na men ba internet no so be ka different en san wiem apologize san be video say na say sia en am be hu say Ajagurajah kan sa reverse psychology ni sa ye kan say no me ye ne me nyesa now can we ya that life no Ajagurajah eba subi e ma Ajagurajah so no e the same way e na betu dwa Daga be man nya akomba ana ko friend ya kam kire mu describe ni pa ni kire ko be hu ni pa koro no da ho so keke ana ko twa na ntwie o ko fa na ntwie se na ntwie ko fam mini problem e ba na me apologize kire wo so I sorry some you are very sorry man ka say ya fa che me sana obe kan me ti an say no aba life afa matamfo mienu agina so se ni matem mini problem. But my problem is, why are Ghanaians attributing everything to FBI? What's the FBI or Ninkomodium? Obinfa, Manu American FBI, Emra. Aye. Madam. Now, what's what your video said? Chicken waste going to not midi, said you brew, said you call to me poor boo and trim the ending. Or poor boo and trim you. Now, a scaffold on the life when you're let me patch on the question, say. It will be near Sika for me pen and to be a mamma. Madam. A question, Madam, o cast cry say I think I open and tree away from to you. What is that video not be in no? Okay? Video no be in a coming from you. But I'll call for you now pick your mujina so. Come meet him. Come meet him. It will be born in ye and no evidence. One. I mean, some more you will be tea. na omu ye life no ana Avraham Moshe so no eso ba life and on so betu to be e de mane Ajagurajah Utie live na yesua de probability. Thank you. Probability. Net let's say ya chicheche nkrofo chiche nkrofo na ya chi Criss Waddle down for the probability and na wodi fie nyansa e dia bebu be se mfra mabone ba o si da bi enya no a Waddle be ka kire wo se we Yesu moja akura ye huna no na ntwie no and na why fast abe free FBI yate yanko Anaye be arrest. I never said that. Me say from my bonny boba. Then 3 years is Saturday. Your first Sunday party. na ye di nantwie wo usi nantwie ya de sesandi pakra magiatum na Criss Waddle so ye baako nti anka gi nantwie baako se Criss Waddle onye nipa mienu kwabena
Tidia okay chinesanka opese odi nentwie no esesa Criss Waddle kra na ye bibi na ebeto no ya gye atom nentwie no ba ko na eka ho na no de beye de kwabene siama oni petie ne ya nentwie obi ba wo hona na ko problem boy yi benya problem wa na wa ba betra be ka say ni tirimu ode na wo koto cyber track obi sa ni sika wa ma by force o koto bus Esikafo na oni momo on be say sika koto bus when your first and last I mean say wasan ba ha abu san sika bi o kam wo yesika ni atra na tra sika mo kwabere siama when your first and last TikTok asresre ni jama ye hiafo no jama we Mr. Legacy any fool at 40 ye na ya mbobra wa kwasre abutire kiska na abutire kasi oni bi ni ye chie no a wa ba betna say ni stechred na de o coins no oni obi na edie eti abusu pam chaw mere evidence nyina kire mo eye me kura ena me ka kire Waddle say me ma ni mfie no na kwabena wa no na ye mienu enti Waddle be clear say bibi to no a enya wo na wahu bibia eno ana Waddle be clear ye no why kwabena nti esere wa me ne don no a ukodi atemu yi emfa so bia maso so wo ko ho kire wa na o de me ene don ena epepa wani guase no mesere wa why kwa esere kwabena wa sem na aba me ne don na ye call live no so no ye de na ye kwaye Waddle na ye ka na asem ena ye nso asem no sabe social media ha no ye ni brebi abo ye full at 40 Jabusia Criss Waddle now no there uni o kan o wa be reply on tena was akwa as the man say the ache money fraud because why in fact you be check of boat money that jo mu nyina na say mo pese mo link just say esaba say heavy for in town na say bi mu boba Criss Waddle din on one side just say as a money fraud we because be na say mo din ba ho bi what say dey wa brem no tobe now no o be reply to Ajagurajah. What is your take on this? Chirawa Jema me e comment section. Agra.